amakuru yacu tukiri hano mu Rwanda tubabwire ko kugeza ubu ngubu akaba ari uwitwa Adil Radi Mohamed n'umutoza wa ekipe ya APR Football Club umaze no kongererwa amasezerano y'imyaka 2 muri iyi kipe. Rero biriho biravuga ko hagati ya tariki 15 na tariki ya 19 kuri 15 yari yakinnye umukino wa Super Coupe nababwiraga haruguru. Biriho biravuga ko azongera gahabwa uruhushya kerekeza ku mugabane wa Afrika n'ubundi mu bihugu ariho akoreramo amahugurwa aho azaba rero agiye gukomeza kureba uburyo yasoza ibijyanye no kubona lisansi A ya CAF imwemerera kuzatoza imikino ya Champions League. Ubwo rero azongera agende nyine birumvikana ko umukino wa mbere wa ekipe ya APR ashobora kutazawutoza kubera ko azaba kiri muri ayo masomo. Hanyuma rero tugiye muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza ko ku cyo bise Rayon Sport Day bizaba ari ku itariki 15 bizaba ari kuwa mbere. Icyo gihe bizaba ari na konje y'umunsi mukuru wa Somusiyo cyangwa se isubira mu ijuru rya Bikira Maria. Ikipe ya Sport nubwo yateguye umukino mu cyo bita Rayon Sport Day aho iba yerekana abakinnyi ndetse kerekana n'imyambaro izakoresha mwaka w'imikino ubugiye gutangira. Ikipe ya Sport yamaze gutangaza ko izakina n'ikipe ya Vipers ingi bayita The Venoms, akaba rero ikipe yo mu gihugu cya Uganda ni nayo yatwaye champion y'igihugu cya Uganda neso zizasohokera igihugu nyine mu mikino ya CAF Champions League. Ni izakina na Rayon Sport. Rero ikipe ya Vipers ni ikipe itozwa n'uwahoze atoza ikipe ya Sport witwa Robertinho. Ubwo rero umukino uzaba ukomeye cyane ku itariki 15. Iyi kipe ya Vipers izahagera ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo izaba isesekaye ahangaha i Kigali. Hanyuma rero dukomereza ku mikino ya gicuti kuri uyu munsi mu kanya gato cyane kari imbere ku isaha 3 ikipe ya Gorilla iraza gukina n'ikipe ya Gasogi United. Ni umukino rero wa gicuti utegura aya ekipe kuzaba yitegura neza cyane intangiriro za shampiyona aho rero baza gukinira kuri stade ya IPR Sera ku Kicukiro biraza ko ari ku isaha y'isa 3. Hanyuma dukomereje makuru y'amatransferi yitwa Twagirimana Pacifique akaba ari umuzamu wafatiraga ikipe ya Musanze akaba rero amaze kugurwa n'ikipe ya Rwamagana City yayisinye umwaka umwe. Hanyuma rero yitwa Umwungeri Patrick yunguyu yaramaze imyaka 12 yakinye mu ekipe agiye atandukanye harimo za AS Kigali harimo za Kiyovu harimo mu ekipe nka Police yabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Umwungeri Patrick rero yamaze gusezera umupira w'amaguru nyuma y'iki gihe kingana n'imyaka 12 akaba rero yahise ajya muri kariyeri irebana n'ibyerekeranye no gutoza. Ubu ngubu akaba ari muri ekipe ya AS Kigali ni uri kugerageza gutoza abakinnyi mu bijyanye no kubongerera imbaraga cyangwa se bita fitness coach. Umwungeri Patrick rero akaba ari uko yabisoje. Hanyuma rero tugiye muri ekipe ya Bugesera. Umutoza Ndayiragije Etienne uyu mushinga nahe umutoza mu Burundi utoza ikipe ya Bugesera akaba yafashe witwa Muhinda Brian akaba ari myugariro ahita mugira kapiteni w'ikipe ya Bugesera. Hanyuma rero witwa Shaulin akaba ari umuzamu w'ikipe ya Bugesera akaba ari we uzungiriza Muhinda Brian cyangwa se n'uzaba ari vice kapiteni w'iyi kipe rero ya Bugesera Football Club. Hanyuma rero ngenda nerekeza ku mugabane wa Afrika. Reka nkubwire yuko ku isaha y'isa 10 aho bita mu mujyi witiriwe tariki 6 z'ukwezi kwa 10 ni hariya mu Misiri tariki 6 z'ukwezi kwa 10 niho hari ikicaro cya CAF bayitiriye iyo tariki ngira ngo baza amateka barabyibuka ko ari bwo hatangiraga intambara yahuzaga bimwe mu bihugu by'Abarabu byari birangajwe imbere na Syria ndetse na Misiri biza kurangira nyine uwo mujyi wayitiriye iyo tariki yari intambara ikomeye cyane bahuzaga na Israel. Ubwo rero aho ngaho muri uwo mujyi witiriwe tariki 6 z'ukwezi kwa 10 byari mu 1973 nari ikicaro cya CAF i Cairo. Rero mu by'ukuri niho haza kubera tombara yuko ama ekipe azahagarira ibihugu byayo mu byo bita CAF Interclubs. No kuvuga ngo haba muri Champions League na ama ekipe atwaye ibikombe bya champion wabo ndetse no muri CAF Confederations Cup na ama ekipe yatwaye ibikombe by'ibihugu iwabo. No kuvuga ngo mu Rwanda ni ikipe ya APR ihagarariye igihugu muri CAF Champions League hanyuma na AS Kigali muri CAF Confederations Cup. No kuvuga ngo kuri yo saa 10 turaza kumenya mu by'ukuri ama ekipe azahura na APR ndetse na ama ekipe azahura na AS Kigali. Ubwo turaza kugenda tuyacamo mu rugo rw'imikino rwa saa 3 kugira ngo mwumve ama ekipe ashobora kuza gutomborwa nyine n'aya ma ekipe azaba aduhagarariye. Tukiri ku mugabane wa Afrika kandi abayobozi bakuru ba CAF bari mu misozi myiza cyane ya Meru ndetse na Kilimanjaro ni hariya Arusha muri Tanzania aho baje muri Assemblée Générale ya 44 ya CAF ndetse naho ari abayobozi bakuru b'ishyanga ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda haba umunyamabanga mukuru Muhire Henri ndetse na Olivier President wa CAF. Rero ku munsi w'ejo nk'abari muri Sekafa barabonanye na President
perezida Motsepe wa CAF. Hanyuma rero ku munsi w'ejo nibwo hategerejwe inama izaba ku nshuro 44 ya CAF kugira ngo yigane kuri Super League ya CAF izatangira mu mwaka utaha w'imikino. Hanyuma reka nsoreze ku mugabane w'Uburayi. Mugabane w'Uburayi nta kindi kiruho kivugwa rero akaba ari byerekeranye n'ubone naho n'amatransferi. Akaba yitwa Alejandro Sanchez bamenye cyane muri equipe ya Arsenal, akinaga ikipe ya Inter de Milan ariko byamaze kurangira ashesha amasezerano n'ikipe ya Inter de Milan bita Nerazzurri. Akaba rero agiye kwerekeza muri equipe ya Marseille. Mu by'ukuri